Horas, selamat pagi Bapak Inang nelongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paimak jalo hita rigapan siganu paribata bani panurang sogot nyarion. Pasada hita hurta martonggo mahita. Puji-pujian terima kasih tongtong isombahkon uhur nami bamu Tuhan. Bani bagel ni pangidopimu huban nami marsada-sada. Mambahen boy tetap ibagas malas ni urah nami boy puho bani panurang sogot nyarion. Ibagas nasyoli pukah kanami horja nami sadarion. Perlebiha apehon ham tanganmu nagu kuasain. Kubani siman jujung nami. Lau patetapkon ur apa pikiran nami. Ase barang ahape tongon nagabe tanggung jawab nami. Saganjang nyeron. I horjahon hanami main. Kumbani bulat nyihur. Kumbani haganu gugu. Kumbani bulus nyihur nami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami. Jalam rapakon tonggo namion. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Ijapi na siyam marian bani panorang sogot niarion. Nabu isesehan nami marhitehon ni channel YouTube on. Rigapan siganu pari bata bani panorang sogot niarion Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022 aima tersurat bani buku sada Samuel bindu 2 ayat 8 nama katahon sonon. Ia napapuhon na musil hun orbuk. Ia patimbulhon nama sombuh hun hubang. Laho pahundulhon sidia rapakon raja-raja. Anja memberehon bani sidia paratas samuliaon. Ai Jehovah do si madatiang ni tanohon. Anja ipajonam iatas ni tanohon. Dophosi 110 sia tahun na salpu. Das ambilan nama diar itano si malungun. Gabe boy ma ideihon jana ihapkon halak si malungun. Bage-bage ni hamajuon das kubani panorang on. Artini ai ibaga samajuan ai boy ma idah kita piga-piga halak si malungun. Na dok mandaihon hamajuan ai boy hundul ibagas pemerintahan baik ai bani TNI Polri, ASN, pengusaha, pakon nalegan na ija haganupan ai boy iparayak janah jupah ibagas pangidopi ni nebata marhitehon ni nadok parlobe manjalohon ambilan na madiar totu ibagas hamajuan na sonin patut do humanihita mangidah janah makatengerhon songon aha na dumma ijalohon hanna ibagas parguluhan ni sonai manuan hita halak si malungun lahu mangidah bahasa bage-bage ni hamajuan na boy ideihon hita bani panorang on haganupan in aima halani hidup ni hurni nebata halani pasu-pasu ni nebata pardiati hitama sonaha hanna mangakuhon silayak-layak ni nebata nadup ijalohon bahasa tenger tumangdo uhur ni hanna bahasa nebatado nadup papuhohon na musil hun orbuk nebatado nadup patimbulkon nama sombuh hun hubang janah nebatado huma nadop mangondoskon hubani halak na musil apa halak nama sombuh paratas ase boy hundul rapakon raja-raja ase on manamaningon isa dari hita humani selaku halak na porsaya porini PHP ini adong halak si malungun na hundul ipamarentahan na menjabat jabatan-jabatan na penting maningon do HP ini ase ibagas malas nyur hita makorjahon tanggung jawab na bagal in maningon do HP ini ihapkon jana ihatengerhon uhurta bahasa nebatado na dumma mangondoskon ai ase marhitehon ni naduk yondoskon nebata jabatan na diar janah nagijang ay ase marhitehon ni ay
songon si Hanna sonai mahumani halak si malungun nadong mamandeihon hinadiyar layak ni nebata hinabagal ni paso-paso ni nebata totap manaksihon pasal idop nihur apa habagalon ni kuasa ni nebata ay maase halak si malungun nadong mamandeihon hinadiyar ni layak ni nebata maningon gabi pasu-pasu do humani hubani hasomani maningon do mga hapkon bahasa aha nadong bani nadong maiyapehon na bata maningon do pakion ay humani bahin hatotorsa apa hadiharon ni bangsa pakon negara huma ase marhitehon nirigapan si ganu paribata bani panorang sogoton haganupan halak na porsaya nadumma yakat na bata nadumma ibahin na bata jana ipatimbul na bata ibagas sa guluhan na lubih roh diarni marimbang humbani nadup na salpuin totu maningon do humani halak na porsaya totap patimbulhon na bata marhitehon ni jabatan ni marhatehon hinadungan ni jana marhitehon ni habutuhon ni hapentaron ni na ijalo na humbani na bata ibagas pangarusion ibagas tengernihur na batado na dumma paubahkon guluh ni halak na porsaya humbani hamusilon humbani hasombuhon gabiboy hundul rapakon raja-raja ay maase hajongjongan ni halak si malungon hajongjongan ni halak na porsaya maningon do gabe pasu-pasu ibagas jabatan ni ibagas horjani ibagas profesi ni jana ijape iya mareyanan banisap tanoon jana aima nagabe tanda hatarima kasihon apa pamujion ni hubani naibata amen martonggo mahita terima kasih mabamu Tuhan naduma manorangi perguluhan nami marhitehon ni ambilan nama diarin mambahin boy itanda hanami bagal ni hidup ni hurmu naduma pabayuhon perguluhan nami jana mengangkat hanami humbani hasungguhon hubani habayakon ni hidup ni hurmu asi ajari hama hanami tongon Tuhan ibaga status na baru nadup yapehon ham huban nami asi marhitehon ni pasu-pasumu nadum maidayhon hanami nadum maijalohon hanami gabi hadiaron main tongon ibagas perguluhan nami ibagas persauran nami terlebih ibagas namar bangsa pakon marnegara pe tarpuji maham Tuhan maritegoran akmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalama nami rapakon tonggo namion amen jalohama pasu-pasu humbani Tuhan ne batata hidup ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus pakon holong niate ni ne bata bapa apa persauran ni tunduy na pasingma nama kasomani na siyam haganupan amen oras mabata ganupan bapay nang nyalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus maningon duhape labin martambah komitmenta lambin marbagal komitmenta ase ahape na ni horjahon ta sadarion ididah kita ay ondos-ondos ni batado ay hubata buah ni nadumma ipabakit jana yakat ne batahita humbani hamusilon humbani hasombuhon hubani habayakon idop ni uhurni andohar matongon marguguh kita bani ganup horjata sa ganjang nyeron. Salam.